Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, asino ti sirip-sirip mititawa si Kanora? Ay kwa, nakariing ka magayaman Peter. Ni Emil yung asawa ti karoba tayo, ti sirip-siripa man niya. Saan ah? Di ka man naglibak. Nakitak lang arudan. Agpudno ka man kanya. Kursunadam ka di tayo nga Emilio, ha? Kamaliti pang panunutam. Sana siyak ti pagpungpung tutam kunak tumad. Hay na, bigbigatan anapudot ti ulom. Anya lakit di mat ti kasta, Peter? Saan ka makangag na ammom lang tararamidam? Imbes nga gluto kayo ti pamigatan tayo. Sa balit in-into naram. Feeling dun mo't. Anyat ko nam. No anya tinangag mo kat isaw. Anya manan, ti diyo nagkinaawatan iti asawang Peter. Agraman day taabanag. Pakibiyangan nyo mo't nanang. Wala, tasaan anasaya at nga apaam ni bakit mo. Bigbigatan anak kapigbig sa tisaw. Ninanang mo't. Saan mo't akas taday di tatang mo? Ni tatang day jay. Di nak ikumpara ken kuana ta sa balak mo't nanang. Pangaasim man, tagpanunot ka na imbag. Amangan kit din kursunada ni bakit ko ti asawa ti karupa tayo. Oo, tila ibagbagam mo. Amum abisi ni bakit mo. Awanan oras na ngaglalaki. Nakitak nga road asirsiripon na day nga Emilio. Nasaya at atao ni bakit mo. Jack pa dyan ang maaramid na timang lukukan ka. Kada kayo adwa, sika ti masapol ngagbalbalew. Tulungan mo't ni bakit mo ah. Oho. Oray na minsan, Jack pa'y nakita naglutaw, naglaba, wano naginaw ka iti plataw, feeling doon ka dito'y balay. Nasapa ka mo't nagawid ita, Emilio Lakay. Wan tawanan ti maaramay. Nag-aawid mo't langan ni boss bakal. Aya? Well, masapa kami kanulangan, itong biga. Ayun gayam, at kaginatan ko merinda para kang ka. Nagmerinda ka pa Apay agim matang kapay laang ngamin. Wan taam mo ka paboritom day ta. Iso pa'y kit di ang naggastusan. Sagpaminsan laang may pakay. Ala, agyaman naklaunay, tanalagip mo tigim matang iti paborito ka merienda. Awan anyaman na bakal. Basta para kang ka. Aramida. Makikaarubak pa'y man nanang. Ijay, Di tayan da Mari Flor laeng. ay nawaw, asidag laang magayam, apay ngagpakada kapay laang. Una atap no amuyaw. Itugot ko ti apuyaw. Sige laang, saan mo't adakas ti makikarupa? Tinapatag kat saan abiyag ti sabali a tao ti pagis-istoryaan niyaw. Saan mo ki di nanang? Saan mo't amaritis ni Mari Flor? Agawid ka mo't laadagos. Amang ano agawid ni Peter kat agungot no awan kami ang madanunan na dito'y balay. Siya kung ti makaam nga agpalawag kan kuha na anak ko. Ang sabali ti ugali ti anak yun, nanang. Ungtak saan amabalin at tilaang kayat na ti masursuraw? Nangalalaan namot ngay itilaing nakas jay. Sapay la kumaat agbutang kada kayo, nanang. No siyak ngamen, di nak ipangag. Kumusta kayo matan kinila kayo mo, Marinora? Nangagmi ti panagap-apayo idi namin sa ngaldaw. Kat no inaldaw nga agsubang kami, Mare. Kasano mo ngamen, di na amot ar-aramiden na. Ay, una yan tikas na klase ti asawa, Mare. Naku nampay, at dansamo nila kayo mo. Adda, Mare, nasapa nagahoy ita. Anya ti mailuto si da bakal. Kita ang matan ano anya ti adda dita. Amang ano di mo kaya ti iluto. No anya ti adda dita, isulatan ti ilutong. Pasensya kan, Amare. Iranrana mo nila kay ko.
Okay laang Mare, maawatak mo't. Naimbagkan ka at agluto nila kay mo. Unmut kit di mare. Tulungan nakmat no saan abisi. Talaga a responsable si ka. No daduma, iso pa yan ti agsagad iti paraangan nyo. Ayun sobra mare. Awanan maibagak kan Emilio, tatalagamat ang mapang namnamaan. Umapalakman kang kamare. No asawa ti saritaan kat nagasat ka. Saan akas kada tao nga agmamalas? Una yan, mare. No katugangan mo ti pagsasaritaan, nagasat ka, tanasing po ni Nana Tinang. Ngam, no asawa, sakit ti ulo nila kayo mo. Siya kun ti agluto, Nura. Siya kun nanang, agbuya kay kit di ititibi na awan aramidin nyo. Ay naanak ko, siya ko, tapno makainana ka mo. Ado tili na ba am itay? Nalpas matan. Di mo ipilit ti kayat mo. Sakpay lang tagluto ko na mo. Sigurado kayo. Wan, napigsaak pa'y mo. Kabailak ti aglutoan niya. Agyaman naklaunay ananang. Ay naanak ko, awan rumbang apagyamanam. Takanan tayo mo laang ti lutaw. No awan kayo, ang mga nukarkaro ang maistresak. Adda laang ditaw, di ka madanagan. Taaging ga si bibiyaka. Saan ko akong sinsyon ti aramid ti anak ko. Diyak kayat amarik nam ti sakit tinakam nga imparik na dagiti katuganga kanyak iday. Ha? Amok tirik na ti maaddaan iti katugangan adakes ti ugali na. Iso asika, no agbalin kan tumot a katugangan, pilyam ti agbalin a manugang mo. Daytay nasayaat ti ugali na. Ay no, anyat aramidin nyo, nanang? Saan ka matabulsak, Peter? Kit-kita ang maglutluto ak. Apa yata kayo taglut-lutaw? Dakas ay ano siyak matagluto. Ay ni Nora yan. At dayjay sala, agboy-boya iti TV. Na, talagang awanan ba hindi dya babaya? Ay bayam, tapno makapag-relax mo't ni bako mo. Amo na nga dan edad yun. Ngamda kayo pa ilaang, di paglutuan na. Siya, tinagboluntaryo nga glutaw. Ngamain, adaw tilinabaan na itay. Oray di na ibaga, ang muklatan anabannog day jay. Si kanto mga min, di mumut ko na at tulungam ni baka mo. Na, tabahasol ko pa'y gahayam ita. Agpanunot ka iti maminribo kunak manan. Si ka ti padre di pamilya. Iso nga aramidem kumamot ti pagrebengam. Agbalin ka nga ulidan nga ama ken asawa. Pare Emilio, Ngay, si kamagayam pare. awan sa mga trabaho mita pare. Di off ko pare. Apay ka day. At ginatang ko nga arakan pulutan. Ha? Ay no, amo munti kahit ko mapasamak pare. Pasensya kang pare. Ngamdak kayat ti agsat. Sagpaminsan lang mat pare. Sigagad di mat. Jak kayat pare. Agbiro ka lang iti sa balik at duam. Kabutang mo ni bakit mo niya. Wala. Agungat lakit di day jay numaparte ka. Sige, hala. Iti ayan da pare greglat anti papanak. Under kamot gayam. Anyat imay imbaga ti kaaruba tayo lakay. Agsat kami ka now. Ijay? Dito'y malayaan. At daanak ng pulutan at ginatang na. Ay una yan day ang tao. Sa anak lang nga imanugaw, tamok ti ugali na. Amangan no mabartek kami, kat aglaban kami kit di ta paraangan. Naimbaglaangan at taamom ti inaramid mo. Wala. Narigatan ba kay? Namiditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Mala, mangan takiting. Mangidasar ka nga rutan. Tamabisbisina ng tang. Mala, intangarudan iti kusina. Itay pa'y analuto ti karnet baka ginatang mo. Under mo't gayam ti asawa ti karuba tayo nanang. Ni Emiliaw? Ni nanang nga talaga. Isudalaang mo't ti karuba tayo. Ay nawaw, undermot nga ibagbagam dita. Wana, tadi na mo't kahit nga agsat kami. Kabutang na ni bakit na. Kasjay ti ulidan nga asawa. Ya, anya? Naimbag ni Emilio nga asawa ti kaaruba tayo taam mo na aramidin na. Saan asakit ti ulo, taam mo na ti dumngag kan bakin na. Saan akas iti daduma dita.
Under kanumot tikas jay nanang. Patpatsyamag. Tapno ibagakan ka. Awan tinasaya at apagbanagan ti asawa at tangken ulo. Adula amin. Adda nila kay mo, Marie Flor. Awan mare, nagtrabaho manen. Nilakay mo nga eh. Adda ije balay, Mare. Nakaturog pa'y laeng. Nahangover samot mare. Ay nawaw, kasano ana amuam, Mare? Wen atay ayaban na nila kay ko nga agsyat idi kalman. Ngam saan nga manugot ni Emilio. Nahangover iso aday jay, naglangan manen. Masansan matan ti panaglangan na mare. Linawas samot ten. Day tangarod, Mare. Madanaganak, ta mga nuawanan sweldoan na. Sapay adumat ti paggasgastusan me. Kasaritam mare, bareng mauman no ulit-ulitem. Kat no nagrigat akasarsarita day jay, Mare. Isupay ti makaunget no kasta ang mabagbagaan. Naimbag kan lakay mo ata no aday bagam kat dumngeg. Wenmet mare, oray kaskasano, dumngegmet nila kay ko. No daduma, oray saan ko nga ibaga kat amuna tar aramidan na. Si katiswerte, Mare. Ay, bagik ti umapapal kada kayo akaaruba me. Nanang, Ninora. Apay ni bakit mo? At talang napatiga pagsaritaan me. Ay nawaw, may papanitian niya. Basta. Nora! Nora! Rumor ka man dita! Kontrolem ti busis mo, ta nakaturog ti putot mo. Awan ni Nora dito'y balay. Napananaya. Agsibog ka na o. Amumot ang nagmula iti pichay. Makarurod day dya babae. Agawid lang. Makita na, ti birbiro ka na. Mangibabayin kalaunay mo. Ay nawaw, di nakrangrangan tanabanuga, Peter. Anya daday ti day dya nga Emilio aya, ha? Naa, apay ni Emilio? Apay nga ikumkumpara nakmatan kan ko ana. Ket, anya di pagpupudutan ti ulom Awan karbangam amang ikumpara kanyak iti sa bala tao. Nasakit lang ang tinakam mo. Ngamin, pudno ti bagbagak. Talaga mat a responsable ni Emilio. Linak ikumkumpara iti asawa ti karuba tayo kunakmay. Ay nawaw, no di mo kaya ti maikumpara. Aramidam nga ro ti pagrabangam. Ibabay nakmat launay day dya Anora. Pudno mo, tinsawang na. Anya ko matipagsakit ang tinakam mo. Diyak kaya nga ikumkumpara na kiti day dya nga Emilio nanang. Umapal nga rog iti asawa ti karuba tayaw. Saan mo ta gwapo ni Emilio kay? Ay, awan mo, Peter. Pudno man, gwapo day dya aya. Alama, Apay, sika, gwapo ka. madlaw mat nanang. Piling ka mo. Talaga nga umapal ni bakit mo. Nga may nasingpet kan responsable ni Emilio. Asino matisan nga umapal no kas ti asawa ti karuba? Uray asino mata? Maiparbang nga raw nga ikumkumpara na iti asawa ti karuba nanang. Di mo la maaklaw nga adayo ana sa isaya at ni Emilio ngamsi ka. Iso akasta ka. Agsakit mo tan tinakam mo. Mas daok man iti day dya Peter, Flor. Bakit? Apay ni Peter. Kadinak mo tin pagan anaw. No iday kat kanayon apansinan dak tunggal lumabas iti paraangan. Itakit sa anan. Amangan no gimura mo tangkan ka Itan niya agapo kumamay. Day tatijak amula kay. Iso ati kasaritam. Di nakmut nga rin pansinan, bakit? Damagam to kan Marinora no umay manan dito'y balay. Mabainak ang mapandita balay na. Taadamot ni katugangan na. Amangan no kusilapan nak nilakay na. Adaman kayat ko asadod-sudan no okay lang kan ka Marinora. Anya day tamaray. Kas lagi mura ngamin nilakay mo kan lakay ko. Di nakanumot ng kasarsarita nilakay ko. Tama ditirik na. Di na kaya ti maikumkumpara kan lakay mo. Anya? Pudno day tamaray. Inapanak tupay idi may sang aldaw. Apay kanong ikumkumpara kin nilakay mo. Ay, una yan. Day talaga yung ti makagapo. Iso ti ayan ti parikot. Di nala ang maaklon a responsable nila kay mo ngam iso. Mabaling ka ding agsarita ta, pare Peter. Awan mo't amok abasol ko ken ka.
Awan matkid ni basol mau. Adala kaya tungay bagakan ka. Anya day ta? Amok ang nasakit tinaka mo kanya. Oray di mo ibagakit mariknak mal. Kahit Di na kumagurahan na paray. No ikumpara na ka ni misis mo kanya. di mo ammo ti marikrik na kita. Mawatan ka paray. Amaw ka nasakit tirik na ti maikumpara iti sa bahala ang tao. Ng basol mo nga men. Pudno di ko nada a case to case basis. Maikumpara ka. Nga men, sa bahala mo tararamidan. Anya? Di mo ammo nga iwanan ti pamilya. Nangrunan di bakit mo. Iso siguro am arabid na ti mangikumparakin ka. Tamadis-dismaya iti iparparik namkan kuha na paray. No sakti si ka. Agbalbaliw ka. Tapno naragsak ti pamilya. Bakit? Agkapi ka pa Intimplahan ka iti kapem. Ha? Awanan pagdanagam, tanakaluto akmat langin. Siya akong din nagluto. Tamok anabannog ka anang isursuro iti pitchay alakom. Ni nanangay, At iti salas, agbuy-buya iti TV. ti anak ta. At itayan ni apong na. Muto yung takapik, ta ijay salas latan ti pagkapyak. At damot lang tinapay mo. Kahit mo? Muto yung arudan, agyaman aklaunay Ay na, manipod ita. Pagserbyan kamutan bakit? Tulungan ka no sa anak kabisi. Tapno kawanin makagapo nga umapapal ka iti karuba. Kantap no dinak ikumpara iti sa bala tao. Nasakit nga tati maikumkumpara bakit? Ay, nawaw! Tulungam ni bakit mo. Aramidam ti pagrebengam kas ama ken asawa. Iti kasta ket agtalinaed ti ragsak iti pagtaangan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mansarita manen inton Lunes. Wang, amok day tanansay. Kabisada ok ti mansaray ken anibersaritan niya. Kita ama, ang mga nusabong laang maninti itid mo kanya. Ha? Makauma ti sabong akanayon, Romeo. Awan mo't ngamin kwartak ita. Amom mo't tibiyag dagiti kas kanyak ang makipaspasada laang. Awan kwartam mo, no? Imot ka laang. Pudno ti bagbagak nansay. Manulaang mo't ti mapaspasada kiti may isang aldaw ngay. Ay nawaw, kastoy nga rudan, agan ano saklatan. Tapno ibagakken ka, sa anak ana irwam iti kastoy. Di ka madanagan. Agrimedyo ak. Tapno saan ngagsakit tinaka mo kanya. Siguradom lang, tanusan talaga nga i-break ka. Saan kumamot anansay? Amumot ngay ayatin ka unay-unay. No di mo kayat ti ma-i-break, itid mo amin akayat ko. Happy month saray. Anya ngay data? Kita ano anya? Para kanyak daytoy? Wang, sigurado ang magustuhan day tansay. Aha. Wow! Balitok nga alahas daytoy nga, Romeo. Magustuhan ka di mutla ang tirigala? Wan, ngampud no ka di abalitok daytoy. Amangan mo't no. Di ka madanagan, tapod no abalitok day ta. At to'y tirisibo na yung kita ang. Tapno saan ka nga adwa-adwa kanya. Ay na, yaman na klonay, Romeo. Nasayaat kami lang dito'y Pinas. Evelyn, bakit? Kumusta ngay mo ti panagpasadam lakay?
Nasaya at latamot bakit? Oray ka sanaw, kat adalat tamot mayaw awid ka. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kas talakay. Isupay mat ang mainayon iti urnong tayo. Wan bakit? Ay wan gayam, agpaspasada ka di pa iti kapsat ko. Idik abroad mo. Inaldaw ng agpasada ni Bayaw Rumyaw. Ngamidad dan nobya na. Manumot ng agpasada. No kasta, inaklon ni Mary akalugaran tayo. Saan bakit? Saan ani Mary tinubya ti kapsat mo? No saan ani Mary? Asino ngay nga rod? Ni Nancy at taga syudad tinubya na ita. Ay nawaw. Diyak man amaw. Nga tinagustuhan na iti dayja babae bakit? Ti damag ko. Nagamamuda ka no, iti may nga inuman. Hello, Auntie Puren. Pasensyakan, kaanakan. Saan ko nakita adagos ti awag mo? Ada ngamin aramidag. Okay laang, Ante. Adalaang man kayat ko asaludsudan kada kayo? Anya day ta kaanakan. Pudno ka de, asaanan nga agpaspasada ni Romeo? Ay wan, manmano ang makitak nga agpasada. Ay nawaw, apay ngay akasta, Ante. Kano masansan ti out of town day tinobya na. No kasta, nakit kita yon tinobya na, Ante. Wan, waitress iti may nga inuman, idinagam muda kaanakan. Ay katsapay la kumaa, ta seryoso day ta ababae iti kabsat ko. Narigat mo't nulukwan na laang ni Romeo. Saan tayo nga amaw no anya ti sumaro no ang mapasamak. Ngam sapay la kumaa, ta isudamutan ti agkatuluyan. Sapay la kumangarod, Ante. Kita am day to a resort, Romeo. Ha? Nagpintas ka? Kaya't ko kumati agbakasyon iti day ta a resort. Kasla dayo mat. Mabalin mo't nga aglugan ta, nulakit di kayat mo. Narigat mo't ngamin ti ag out of town. Ta sigurado adakkel man ti magastaws. No ay ayaten na, aramidem dagiti bambanag apakaragsakan. Kasano nga rod ang makaurnong ta. Matunggal adda ti kwartak at gastusan ta. Ay nawaw, agrek-reklamo ka kadi. Mapilpilitan kan samit nga gastos para kanya. Saan akas ta tiket ko asawan? Ibagam lang, no mapilpilitan ka, tagsi na takiti. Ay, saan Di nakibreak. Agpanunot iti pamuspusan. Tapnosan ngagsakit tinakam mo kanyak nansi. Kasta aramidem ti pagrebengam, ta sikakit nga rod ti lalaki iti relasyon ka. Ipaay mo dagiti masapsapul ko, no di mo kayat ti mapanawan. Nalawang, Wan. Nalawag ta amin kanyak nansi. Lumabas sa kantay. Mabiit man laang kaanakan. Hata ka di bagam antay. Asino dagi jay bisitam? Bisita. Nakitak nga adalugan ang nagturong iti ayan mo itay bigat. Dagi jay katay. Wan, asino dagi jay? Ay, kuantay. Dagiti gagayim ko dagi jay. Binisita dak lang. Takailiw dak kanumatay. Nabayag ngamin asaan kami nagkikita ka. Ay nawaw, bisita mo naw. Adamutan ti iligar nga aramidam. Nantimoy. Nasinipita ka niya. Apay ko mga garamid ak iti illegal ngay. Saan ka pa yan nga agpaspasada? Makumi ko maklaang. Isadya akong masangot agpasada antay. Ang awan pagdanagan niyo. Tawan ti illegal at trabaho antay. ay na, nagasatak at talaga kan karumyo. Ha? Una, taami na kayat ko kat ited mo. Kas kumaita, nagbakasyon ta iti resort akayat ko apapanan. Wala, tanapatag kalaunay kanyak nansay. Diyak kahit nagsakit tinaka mo kanyak. Iso nagpanunot ak iti pamuspusan. I know, I love you. Nagmayatan. Agurnong ka mananway. Ha? Agurnong ka. Tapno adda manan gastusan ta. Kan tapno adda maitid mong allowance ko. Kaslasan kamot anaragsak. Kasano ko ma? Kat di mo matin maipaay dagiti masapsapol ko.
Maawatam ko mati sitwasyon ko, Nancy. Ay, diyak kaya ti kastoy. Sa anak anairuan. Amumot nga aramidag ti kabalak. Tapno maipay ko dagiti masapsapol mo. Di ka kadi madanagan tang pasadak manang. Umanay ayamat day ta pagbiyagan ta. Un ano agtipid ta. Sa anak anairuan nga agtip-tipid, Romeo. Italaan mo day tong. No makabawi ak ilibre ka manan. Kaano nga ron? Saan pa yung taa? Masapol nga orayan, tarugyak man ng taagurnong. Makiinumak man antay. Naibus gaya man, di mainom adano medyo balay. Makiinom ka laang dita Ay na, nagyaman na klaw na yan, te. Italaang manan ang nakitak ang nagpasada ka. Huwag ata ka sa pulak ti kwarta, ante. Para itigul digger anubiam ka day. Ay nawa, saan mo, tantay? Sipod nagbalin anubiam da dyanan say, nalipatam matan dagiti planom itibiyag mo. Ay ti klaunay ni Nancy, ante. Wen ang marupat kwarta mo nga road. Anyan tulaangan ti pagbanagan ti biyagyaw no bilang man ta katuluyan kayaw. Saan mo't arupat kwarta ni Nancy? Di mo kanunungan ti aramid ti nobiam. Ni Rolando akalugaran tayo tinangibaga kanyak agul digger dayjay. Ex na magayam ni Nancy. Nasakit lang tinakam ni Rolando. Tanakiwin naswas ni Nancy kinkwana. Iso nga agar arami dit istoryante. Kita ata mga no di mo mapupuutan, dayjay gayam ababa iti mangilumlum keng ka. Para ken ka, Nancy. Ay nawang, dayto laang. Anong sampay laang? No anya ti kabalak nga itad tabasit tinapasadak itang. Pinaumay ditoy, tapno laang itod mo day taalugaw kanya. Bumawi ak to ken ka. Ay saanan, agbreak talangan. Di na ko mama i-break ah. Makauma ka man. Ikan na kiti makalawas. Tapno makaurnong ako eh. Gumatang tanto iti paboritom amakan. Saanan, kukon talugaw mo. Dinadail mo laang talda ko. Na, anya pa lang aramidam dito'y pag-abangak ha? Di nakmut nga minang kasarsarita. In-black pa yan. Ay nawaw, saan ka di pa'y analawag ti amin kan ka ha? Saan mo kumamot nga ramidan ti kastoy kanyak ah? Kasano aklangan no panawan na. Saan ko naparikot dayta? Anya? Ala, no awanan ti bagam, pumanaw kan, taumay ni David Inton madamdama. David! Asino David? Dagdagdaton kanya. Anya? Pumanaw kan, taamangan numaranaan na ka ditoy, kat anya pa'y ti maaramid na kan ka. Sapay dakala tao dayjay. Awan laban mo kan kwa na kunaktumay. Talaga pinanawan na ko ni Nancy. Awanan tinamnamang agsinublan kami pa. Tadamot din ti David itibiyag na. Umayak man. Ah, manang? Siyak nga rod. Kumusta ka matan? Kaano ka pa nagawid, manang? Idi rabi ilaang. Anya di nadamag ko nga da ka no gold digger anobiam. Nakadamakam? Kat no iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Aguray ka. Diyak matan makita ti salaset aginatang day dinanang kantatang. Ay, kuha manang. Tay, kuha. Nagraman ti ref. Awan matan. Kuha nga may manang. Ay nawaw. Di mo ibaga nga inlakom dagiti kagawaan nga inpundar dananang kantatang. Nailaw anak, manang. Ay nawaw. Talaga di ka agpampanunot, Romeo. Anya ti kunam itayan, bakit? Inla ko ti kabsat mo, dagiti na ipundar, dagiti dadakkel yaw. Wan lakay. No kasta, isugayam ti ginastos da iti gold digger, anubya na. Ay kat sigurado day ta. Saan nga agpampanunot day ja tao? Kasano nga rodan da ita? Ay kat sukatan na Nagturad amang ilako iti saan namot an naipundar. Inulaw ni Ayat. Nuapay ngamin nagdaton pay laang iti day ja Nancy, kat adda nga rodan ni Mary. Ni Nancy ti pinili na, tanapintas ni Nancy no naka-make up. Nakitak tila dawan ni Nancy, kat make up laang matinang papintas ken kuana. Ni Mary ati original ti kinapintas na, saan pa'y arupat kwarta dayjay. Awanen tadamot tin nobyo ni Mary ita. Makisakduak man anteng. Nay, kimbutong ka mat Romeo.
Kagangay ti may si stress, ante. Ay nawaw, anya ti paka-istrisam. Nagataw. Saan kan sapay mo't amang mangad? Sa anak nga rod ang makapangan, ante. Nagado ti pagbabawyak iti biyag kaw. Si kanto mo nga main, nagpaloko ka iti may sa gold digger. Sayang dagiti nagastos ko, ante. Inla kumpay kano dagiti kagawaan yaw. Wan, iso ti ginasgastos, may. Ay na, Romeo aya, napnapanan ti panunot mo. Sakbay ti flight ko, kayat kapay ang makasarita, Romeo. Apay ka day, manang. Uston di mon ilaklako dagiti kagawaan dito'y balay. Wan, manang. Ti dagaken balay launay. Ang mga nuag subli day dyanan sikat kumpormi man ang tiing kailaklako. Saanan, manang. Nagadala kong tinapasamak. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Nuag pili ka iti babae. Diyay kumamot mapagpiaran ading ko. Diyay babae nga ayatan na ka itinam ay man ken rigat. Wan, manang. Tanda anak day ta. Di ka agpaalilaw kadag iti babae akas ka ni Nancy. Takas ta aklase ti babae ti mangdadaal iti biyag mo. Ken mangilumlumken ka no di ka pailaang agnakaw. Agrubwata kon lakay. Agananat ka bakit? Tibilin ko kin ka no adawayam sarong karam to ni Romeo. Wan bakit? Bantayam, tamangan no saan tayo manan ama puutan kat addamanan ilako na. Siyak ti makamoy ti kabsat mo, bakit? Agyaman aklaunay lakay. Di ka mabutang amang bagbagakin kwa na. No amom akam malimot ng teraramidan na, ay kat talaga bagbagam Ay wala. Talaga ang makangig kanyak no natangken ti ulo na, bakit? Agkapita bayaw. Agyaman na klaw na yating ko. Kumusta mo tin ti marikriknam? Okay lang ang manong. Narigat agrugi manan ngam anusak manong. Ay wala. Di ka nga nagpaluko Saanan manong? Bayaw, ang mga nagtetext pa lang ninansigan ka. Saanan manong? Ura text. Saan kumutan ang pagan ano? Kasta, anum ti babae arupat kwarta bayaw. Pilim ti babae akas ken manang mo Evelyn. Nagagat ken mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Wan manong. Sa anak ang mga asawa. No saan akas kin manang Evelyn ta asawaag. Saan kan samit ten nga agin ina nakaanakan? Wan takayat kumuti makaurnong ante. Ay nawaw, talaga adakkel ti nagbaliwam. Manipot ita. Urno sa konti biyag ko ante. Sana kung agpaluko manan. Kita ata ang mga no agsubli ni Nancy kang ka. Urag sublay. Sana kung amakisinublang kang kuana ante. Sapay nalaka ka ama alilaw. Ay nawo. Idilaang da dyan ante. Saanan ita? Sigurado ka. 100% sure ante. Sige. Agpakada akon. Tama nga nung naurnong man ti pasahero di paradaan ante. Talaga agimagat kan. Kapilitan ante. Kayat ko tagurnong para iti bagay. Kantap no masukatak dagiti kagawaan mi ngayon lakop. Mabalin ka di nga agsarita ta, Romeo. Nancy. Kailiw kan. Ay nawaw. Anya tararamidom dito paradaan. Itay pa yung urayan ka takayat ka makasarita. Lading ita. Ngamsan ka kayat akasarita. Anya, Kalpasan ti panang lukom kanya kada ka manan. nagbabawya akong tinaramid ko kin ka, Romeo. Di mo namnamagan na makisinublanak pa ikan ka. Saanan ang mapasamak da ita. Please, matan, Di nak mo narakupan. Nakababayin ka na kiti tao. Ikan na kumapay ti may sapay agundaway, Romeo. Saanan? Pang-asim ta sardangan nakon. Di mo guluan ti biyag ko. Tadyak kayat ti mailumlum manan. Jak ipalubos at ibabaya kas kin ka ti mang dadali ti biyag ko. Nansay! Ay nawaw! Piliam ti babae ang mapagtalkan iti amin abanag. Kang runaan iti amin, piliam ti babae ang mangisakit kan ka. Liklikam ti babae arupat kwarta. Tapno awan to ti pagparikutam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umano kano ti may sa border tayo. Nina, bakit? Ay nawaw, kano. Inton Lunes. Na, apay asika ti kinasarita na. Apay asaan ang nagdiretso kanyak. Isungarod nga ibagbagakin ka tapno amom. Tapno updated ka mata. Ay saan na mabalinti kasta? Siyak nga ro ti landlady. Apay kit din asika ti pangibaghan na. Oo na yan bakit? Agraman tayo ta apanag. Big deal launay kan ka. Wala, tawan bibiyang mo iti day ta apaabangan, Jeffrey. Kasano kumasumango dakin ka? Kat kabutang da kamot nga rol. Apay ko mga butang da kanyak. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Daytang iwat mo pasmado ti makagapo. Di mo mutag tepel. Iso dayta. Kabutang da ka ti amin. Ibagam iti day ta Joel, tasyak ti kasarita na. Saan kat asika? Wala. No kayat na pa iti sumangugan ka? Ay nawaw, saan asyak ti pagpungpung tutam, Jeffrey? Nakapasyal kayong mat dito'y pag-abangak nanang. Anya ti umay yung ibaga. Imawag ni Antim Nina kanyak iti kalman anak ko. Kat, Bakanti ka no, ti may sa akwarto iti boarding house apapaabangan na. anya ko maitano bakante nanang. Adamat tun ti abangan tayo apag naadak. Ti kayat ko kat umakar ka ijay anak ko. Ay nawaw, jak kayat tiag naad ijay nanang. Adayo amay mayat ijay nalawlawa ken simintado. Basta, dituyak laangan nanang. Di mo man ipilit ti kayat mo si Karot. Noan niya ti imbagak, isaw ti aramidem. Amo yung mati ugali ni auntie. Pasmado tingiwat na kung nadagiti kakasinsin ko anagabang iti papaabangan na abalay. Anyat amu tayo ngay. Ano saklatan dito'y nanang? Uray adayo. At least, addatal na ti panunot ko. Pangaasen, tadi mo ipilit ti kayat mo, Rot. Kayat mo man kan saan, umakar ka ijay. Anya? Nagnaad kayo iti balay papaabangan ni Auntie Nena idi. Saan ka di kasinsin? Uwan kasinseng. Awan pa'y 2 bulan may kat pimanaw kami. Api ana sa ludsud mo kasinseng. Tati kayat ni nanang kat agnaadak ijay. Ay nawaw. Agpanunot kay ti mamin ribaw kasinseng. Ipilit mat nga rod ni nanang. Saan na sigurong ammo ti aramid ti kamsa na Ammom ka tay. Idi da kami tinagnad ijay. Bigbigatan agtuk-tuk-tuk na antinena. Anya? Uwan kasinseng. Ti kaya masapa amariing dagiti burdars. Natangsay. Nangruna ka dagiti ka anakan na. Disturbo mat nga rod ano kasta? Pudnula unay kasinseng. Nagadupay ti dildilaw na day jay Sapataws, badaw, buok, sidakin amin ang. Nakabutbuteng talaga ti agnaad ijay. Nakunampay kasinseng. Ura agbaybayad kay ti abang. Katkas jay latta ti trato na. Ay, asino mat nga taday ti agtuk-tuk-tuk kat alas 4 pa ilaang ti agsapa. Agreeing ka ditan. Anyat urasan. Ni Auntie Nena mat gayam. Ay nawaw, anya nga tat ibaga na aya. Apay adi mo lukat ang tiridaw. Umayan auntie, mabitlaang. Ay, anya ti masapul yung auntie. Anyat urasan, ngam di ka pala na rin dita. Ay ko auntie. Kasla anak da katibak nang iti kastangar aramidam.
Napuyatak ngamin idi rabi ta inaramid ko ti research mi ante. Nagadulakit din arason mo. Jak kayat ti kasta, jak kayat ti maaldawan aburdal. Anya? Saan anasaya at isturbuan dagiti borders tayo bakit? Ay nawaw, apay manan amakibiyang ka, kat ka nakakmat day jay. Gabuta ka nakam, kastamutan tarabidam. Kapilitan tadidamot ammo ti mang disiplina iti bagbagida. Kun may sa, masigsikuranak ang makakit-kita nga aldaw ti panagrinda. Kasalungay, nung napuyat da idirabi. Ay saan ko naparikot day ta? Ay nawa, agbain kamot Uray ka anakampay da kita. Agbay bayad damot itiabangkan ka. Aguray ka. Apay nga isakit mo launay day jay arot Gaputa si katayan ti bidot, bakit? Saan lang anirot ti ka anakam anang aramidam iti kastakay? Pasensya amlatan ni antim nena, rot, kanakan. Makauma mat ti ugali na, uncle. Isu nga awan ti agbayag akanakan na titoy. Tamadi ti ugali na. Pasmado tingiwat na. No agsasao, kasla saan kaming agbaybayad iti abang ditoy. Feeling na laing dadyang antiyo. Nagalas ti ugali na. Awantal na ti panunot, taurean niya nga oras kat adaditang agungunget. Nakunampay, kasla saan ngamin nga agbyag, no saan nga agunget iti may sang aldaw. Iso day jay, ibirbirok na ti pagungungtan na. Nene, nantiyo na yan natin si Mangpart. Di mo latan ibagbagakin kwa natin nagsaritaan ta, what? Wan, uncle, di kay madanagan, ta saan kay nga ipulong. Nay, apay akas tatibadom si Karot. Apay ka di, ante. Apay ang nagbestida ka. Sa dino ti papanamaya. Saan mo't Domingo itakad? Adda klase mi ita, ante. Adda klase yung amkas tatibadom. Ay nawaw, disente mat ti insuot ko, ante. Saan mat revealing? Ay mangibabain ka mo. Anya? Inton sumarunaw. Pilyam mo't ati maibagay kan ka. Saan kayo ang maawatan, ante? Jak amo, no apay nga agraman kawas ko kat pagpupudutan nyo. Umapal kayon samat. Siya. Umapaliti kawas mo. Saan Apolos? Agraraman kakit dia. Adda na patag nga ibagakan ka, Estela. Anya ti ibaga manang nena. Bagbaga ang matjay anak mo Ay nawaw, apay ni Rot manang. Hay, jak magustuhan ti kasya pa nagbadbado na. Ha? Sana bagay ti kasyay. Kunamlan asino abaknang. Ti kadibistida na, ti dakdakamata manang nina. Wan, nagalas akit kitaan. Saan ang maibagay kan kuana? Kan may sa, kanayon ang maaldawan jay anak mo. Di na amo ti agreeng iti masapa. Ha? Ay kwa, amangan met no adda report when no research nga inaramid da iti pagadalan manang. Ay uray pay, saan anasaya at ti kasjay nga ipakpakita na? Bagbaga am day jay Apay akas jay ti ibagbaga ni antim anena. Maaldawan ka kanumat abumang bangon. Kun nagalas ka na ti kawusmaw. Jak amo iti day ta akabsat mo, nanang. Nagadulakit ding amo na. Nagadu adil dilawon na. Siyempre, adu tinaskan nga aramidak iso amapuyatak. Kan maysa, disente matibestidak. Talaga laang adakas ti ugali day di abakit. Amangan mat no. Di nagpagpanunutan iti dakas, nanang. Saan lang asyak ti kaanakan nang agrekreklamo iti ugali na. Adu kami. Oray sa ludsudom ni Kasinsin Angelo. Kasano nga ruden day ta anak kaw. Umakarak, nanang. Jak kayat ti agnaad iti ayan ni Antinena. Awan ti peace of mind ijay, nanang. Adda nga rod pagakaram anak kaw. Adda umakarakon, tadyak kayat ti kaaruba apasmado tingiwat na. Kan kasla ada bagbagtit na. Anya nga ita, pimanaw mo't lang ni Ruth. Anya kumangay kanyak. Sa anak nga apektado, Jeffrey. Agbalbaliw ka man ngamin, bakit? Dahil pa nagsasaom ti makagapo, no apay akadwan ka dagiti kakaanakam, kat gumura kain ka. Ay, agtal na ka man. Ikam ngamin iti preno tangiwat mo.
Di kag bali na kontrabida iti biyag ti sa bala tao. No awan mo dakas nga aramidan dakan ka. Ay, agtal na ka di tawon now. Di mo amot ti makorektar. Apay ngamin a korektaran nak. Ha? Tapno ibagakan ka. Saan amasapol nga aramidom na ita? Taamok tar aramida. Pimanaw ka matgaya man itain ni Antinena kasinsin. Wen ata, jakon maanusan ti ugali na kasinsin. Inaramid naman kan ti inaramid na kada kami iti. Talaga nga awan ti pagbaliwan ni auntie. Baknang ngamin kasinsin. Iso akas dyan. Kud, anya ko maitan ubak nang. Agbaybayad akmat iti abang ko ah. O galin ang tikas dyan kasinsin. Nanayunan man ti kaanakan na agumurugurakin ko ana. Kasla da bagbagtit na kasinsin. Anya? Sikawit. Kasla da bagbagtit na kunak at agbirbirok iti pagungungtan na. Agasem manday ta ginatang mo. Iso ti isuot ko inton reunion tayo. Isyak mo't nga eh. Ado mo ti kawas mo dito. Ano sampay laang dagijay ah. Kita ama, amangan numapan ka manin makireunion. Kat kumkumpurmi man ti isa usawang mo ijay. Sa anak mo't nga agsaukat, no awan makagapa. Ikam ti preno tangiwat mo. Di ka man ngamin agpakalaing ijay. Preno mo't nga ibagbagam. Una, tamangan numalipatan manan. Naimbag pa jalugan at da preno na. Tangiwat mo ngay mat. Among si ka Jeffrey. Di ka nagkalintagan. Tanalawag mat asikat ay ayan tibiddo. Isu nga ato ti gumurakan ka. Makireunion nga tada Antinena. Dahil ti jak amo kasinsin. Wen ata ang mga nuumay da kat pagpupudutan nakmanan. Saan lang mat asikat ti kanakan na pinagsasawan na. Ado tayo. Ha, ay nawa. Kasinsin, makitkita mo ti makitkita. Da Antinena matday chay. Mapantay ti kusina. Taamangan numakita data dito. Kat anya man ti may bagana. Di mo ipadlaw ang nakita ta ida. Angelo, kanakan. Ay, awanin kasinsin. Nakita na kong paumayan itayanta. Sikan ti makaamo ang makisarita kan kwa na kasinsin. Mapana kon iti kusina. Bye! Nay, kasinsin, di nakpanawan dito yan. Kasinsin raw. Kumusta ka mutan, Angelo? Nasayahat latamot, ante. Anya nga minang tinalam a kursaw? Agriculture, ante. Ay nawaw, agriculture kunam? Huwan, ante. Apay nga agriculture pay lang. Isungarod mo ti kahit ko, ante. Di ko mamit social a kurso tinalam ah. Tapno adaganas mo nga agad adal. Anya? Nalakalaan ti agriculture ka. Saan mo ta, ante? Nagmulmula kayo lang no agriculture, saan aya? Agmulmula lang. Oho, nakangaganyo mo titiday ta, ante. Amok ah, ta siyempre, nalaingat. Diyak amo ko ta kayo, ante. Di yu amo titangtang abon niyaw. Kat, anya tinagsaritaan nyo kini Antem. Antim lang, ah. Apay ngamin adi mo intarayan ngay. Makapaasar ti ugali na kasinsin. Kita kasinsin. Umad adayo dagiti kakasinsin tayo adinildilaw na ide. Deserve na, ah. Awanan ti mayat amakitugaw ken kwa na. Anya ngaminan ti imbaga na kang kaitay. Ti may papani ti kurso kasinsin. Diyan kumakano sosyal, tinala. Anya? Saan lang rin ta? Nalakalaang kano ti kursok, tagmulmula kami laang. Ay, talagamat ni ante. Awan ti ustong, no iso ti kasangsango. Naku nampay kasinsin. Ipagarup na siguro nga iso ti kalalaingan. Anya ti kunam nanang? Makilugan tayo kanaw kani Antim Anena, kunak. Ay nawaw. Asino tinang ibaga? Ay kat isua. Ay, jak kaya ti makilugan kadakwada nanang. Awam mo daduma a pagluganam. Wanaw, ag-tricycle ka. Kay kayat ko pa'y ti magmagnangam ti makilugan kadakwada nanang. Saan abali ata addaak mo't akaduam anak ko. Basta, jak kayat nanang. No kayat tiyo, da kayo latan ti makilugan kadakwada. Narigatan, amangan no makilugan na kat adaman ng dilawan na dita. Isupay a pagsakitan tinakam. Apayakas jay,
Likliklikan dakmet dagiti kakaanak ka. Ha? Naglemeng damo nga main idisimbang put kami. Numakitugawak met kadakwada. Pumanaw da akasla sa andak anakita. Ay, kwa manang. Ibagaman kanyak no niya ti makagapo, Estela. Ay, tangiwat mo kanu nga main, manang. Ay nawaw, apay tingiwat ka. Anya ti parikot itingiwat ka. Pasmado kanu nga main, manang nina. Anya, Jay daduma, ibagada pa yan, akasla ka kanu agbagtay. na sa anak abagtitan niya. Agong unget ka kanu nga main, nga ura awan mo't makagapaw. Talaga mo't dagita at tao No ada makitam, di mo nga minan pakibibyangan, tapno saan agumura, dagiti kakaanakamkin ka. Aglugan kayon, tagrubat na yun. Ito'y pa nga agururayak dito'y. Wan, umay kami! Sipot simbang pweta, kat di ka motin makaisang bakit. Wan atama ditiriknak itikas di nga ipakpakita dagiti kakaanak kaklakay. Basol mo matlang no apay akas jayda. Basol mo no apay nga adayo tirik natakin ka. Nasayat nga raud aliklikan da. Didak pa yan kasarsarita itay. Madanagan dagi jaya sigurado. Amumat akabutang da ka. Anya kumangay ti pagdanagan da. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Oray asino mat No managdilaw ti may sa tao, talaga aliklikam. Uray sika, kastama ti bagam kanyak. No kayat mo amaya si dagtirik na dagiti kaanakam ken ka. Agbalbaliw ka. Wan, kaanakam dagita. Ngam addalat ta kumamot ti limitasyon mo. Iti kasta, kat saan amasair, tirik nada. Ay, nawaw! Kontrolam tingiwat mo. Di ka agsao iti makapasair. Ngamin, ti sao a naibalikas kat saanan a maibabawi pay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Manuti impaw iti OFW nga ama ti apok, di maanak kaw. 20,000 manan nanang. Ay nawaw, nagsya ataon. Ada ti urayan tayo at 20,000 iti binulan. Wan nga rod nanang, saan tayo amarigatan? Saan tayo aparikot ti kwarta no kastoy lang? Naimbaglagan ata nagpasikog ka iti ex mo, anak kaw. Ni nanang mo. Husto laang ti desisyon mo nga agpasikog iti dayjay nga ibander. Nga maid, adda pa kay ranudan mi iti kapsat mo. Manuti ka sa pulan nyo ayan nanang. 5,000 laang anak kaw. Ha? 5,000 para kada kayo. Ay na, agiyaman raklaunay anak kaw. Gumatang kan tumulaangan iti bagas kan pangkusina tayawan. Sobra mo lang day ta akwarta para iti apaw. Wan nanang, saan ang masapol nga ibagayo taamok dagitan? Si kamitan ti makaamaw. No awan ti mangbagkat iti bagas, ibaon mo ni Frances. Adda iti silid na, nakaturog manan. No siya, mapanak manan iti ayan dagiti kumarek, tamaki ay aya makadakwada. Good morning, Mari Roda. Ay nawaw, nakaragragsak ka ita, amaray.
Siyempre, adamanan kwartak, maray. Wow! Sagsasangaribo mo't day tamaray. Inpaw iti ama ti apok, maray. Anya, isugal mo ti kwarta para kumaiti apaw. Wina, tabarang agdubli, maray. Mangrikap ka kiday, tamapantamanan makiayayam kadagiti kumari ta ijay daya, maray. Ay nawaw, awan kwartak itamaray. No awan kwartam, pabuludang ka iti sangaribula ang maray. Ay isanan maray. Makautang akpay kitday. Si kalatan ti mapan. Amangan numaamuan nila kay ko anapanak nakisugal ket apaan nakmanon. Kabutang mo nila kay mo, maray. Saan mo't kitday maray? Nga makapakonsensya mo nga main. Iso asi kalatan ti mapan. Naimbagkan ka taawan agungot. Ken adda kwartam apag sugal mo. Naawat kon timpaw it mo, Evander, anak kao. Nasayat mo't no kasta tatang. Anusan nyo taday talahan ti kabala. Amuyo man, at atiputot ko masapul a sustento Ay nawaw, dakilan da ito'y atulong mo kanyak anak kao. Ayun gayam, naipaw it mo ka din ti para iti apaw. Wan tatang, nalpasan Nasayaat mo't nga ron no kasta, tapno awan maibagbaga ti pamilya ti eksmuken ka. Aywan mo't atatang, ure kastuyak lang. Amok ti obligasyon ko iti putot ko. Very good no kasta anak ko. Ure awan kayon kinjema. Agbalin ka responsabling ama iti anak yaw. Wen, tatang. O sige, agpakada akon. Sinaludsod ko lang no naawat yu ti pawit ko. Okay. Agan anad ka di tabalasiw taaw, anak ko. Anya kalakid di mutin aya Jima. Ni, apay ka din nanang. Itepeng agsangsangit anak mo. Apay kanu aya. Naibusan ti gatas na. Ay nawaw. No naibusan, gumatang ka manin Manulaangan tinabati ang kwarta nga impawit ni tatang na. Pangasim nagaduti pampanunutak ita. Makarengreng payla ang matday tang anak mo. No kurang ti 20,000 per month, ibagam ken Evander, tanayunan na ti ipawit na akwarta. Nay, apay akasta ti itsura marikulasa. Saan mutten amay drawing ti langam? Masiksikuраnak nga rod maray. Kaano nagragsak kay dinapalabas ngal daw. Naibus nga rodin ti kwartak. Ay nawaw, di mo ibaga nga impaabak mo iti sugal ti impaw iti ex ni Gemma para kuma iti apaw. Naabak nga agpayso maray. Anya, Ay, masapol nga urayak man ti ipawit da inton umay abulan. panag ko na kat masapol nga isardeng mo ti panagsugsugal mo, maray. Apay kuma, kaiso nga rod matiliw-liwak maray. Saan ama iparbeng nga isugal mo ti kwarta para iti apaw, maray? Ado ti kwarta ni Evander anya. Amumet nga OFW dayjay. Day tangarod kat, maray. Nag-abroad tapno adda maited na iti putot na. Sa ita, isugsugal mo laang ti sustentaw nga ited na. Ay madimot at ikasta, maray. Naimbag ko man mga baka. Saan mat nga raw takanayon ka amaabak? Anya en lotom amasida, Jima. Adda tuyo di tananang. Ay nawaw, tuyo manan. Ano sa nyo pailaan Tawan kwartak ita. Kaano nga gipawit ni Evander aya? Inton umay alawas pa'y nanang. Ibagam tanayunan na ti ipawit na. Kurang ti 20,000 per month nga itid na. Wen nanang, kasta talaga ti plano. Ibagam apagbalinan nan at 30,000 iti makabulan. Wen nanang, Siguradaw adakkel ti sweldo na dayjay iti abroad. Isu nga agpanayon ka anak ko. kurang ti 20,000 per month nga ipawpawit mo. Nayunam mo't Isulang mo't ngamin ti kabalak. Kurang nga rod, amo mo't anangin na ti magatgatang ita. Saan ama balin? Tadamot ti datunga paggasgastusak. Ni Evander ka di dayta. Wen nanang. Mudtoy ti cellphone tada kami ti agsarita. Ah, Hello Evander. Abay ka din, Nana. Tapno ibagakeng ka. Kurang ti 20,000 per month asustintaw. Pagbalinamon at 30,000 per month. Ay nawaw, apay ako urang. Kat saan pa'y mat nga agad adal ti putot ko, Nana? Nanginangarod ti magatgatang ita. Di ka makaawawat mat.
Anya? No kayat mo pa'y makita ti putot mo, 30,000 per month ti itad mo asustintaw. Anya ti kunam, anak ko. Ulitin man. Imawag damanin kanyak tatang. Kurang kano ti 20,000 asustento para iti putot ko. Ay nawaw. Kasano akurang? Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot mo? Di kayat da, ket 30,000 per month ti ipawit ko tatang. Nukasta ti aramidam. Anya ngay mat ti mabati aparaken ka anak ko. Diyak amon tatang. Kasano nga rudan dayta? Saan mo't amabalin nga ipawit mo amin ti matmat gadam? Tadamat ti sabali a paggasgastusam. No saan kong aramidon ti kayat da? Saan da nga ipakita ti putot ko, tatang? Ay, naglukon da kita tataw. Naimbaglangan ta nagsina kayo ken Gemma. Tulungan da kumatatang. Diyak amon na niya ti rumpang aramidag. Di ka madanagan anak ka. Tulungan ka. Numasapol nga agimbestigaak. Aramidag para ken ka. Una yan, 30,000 per month adaw dawatin dakin ka. Sa dino ti papanam, kabsat. Ay, iti ayan da kulasa, kapsat. Makisarita ak, tadakkel unay ti 30,000 asustento adaw dawatin da iti putot ko. Mano aya ti sigod nga ipawpawit ni Evander, kabsat. 20,000 per month, nga masaan da kontento. Ti kayat da, kat pagbalinin na a 30,000. Madanagan mo tan ti putot ko, tawan ti mabati para iti bagina. Ay nawaw, dakkel ti sustento nga itid na. Ang pakurangan da pa'y laang. Kurang kanungamin kapsat. Talaga akurang tasaan laang met ati putot na ti papapanan ti sustento. Intero a pamilya ni Gemma ti sustentuan ni Evander. Agraman sugal abisyo ti ina ti ex na. Anya? Amom kaday, isugsugal ni Marie Kulasa ti daddo mga ipawpawit ni Evander. Pudno ka di ti ibagbagam kapsat. Day tati pudno kabsat. May mayat no ipalistayo laangan dagiti kasapulan ti ubing, ta isulatan ti itadyaw. Tano kwarta, sa bali mo't abul sa ti papanan na. Ay, kapsat, di mo ibagbaga asyak ti nagipulong ken ka Ay. Maasyanak laang ngamin ken Evander. Hello, anak ko. Kumusta, tatang? Nakasarita yung kadi ida? Saan ko ida nakasarita? Ngamadda na amuak, anak ko. Anya day tatang? Anya din amuan nyo? Saan laang mo't gayam at iputot mo, ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit mo? Anya? Day tatipod no, anak ko. Talaga nga agkurang. Tamay sa pamilya mo't gayam, timang namnama iti sustento nga itid mo. Agraman ti bisyo ti ina ti ex mo. Isumot lagayam. Kitap mo saanan ang maulit, anak ko. Ibagam ken Gemma, ta ilistana dagiti masapsapul ti anak yaw. Gatas ken diaper, ken aminay, ta ibagak ken manang mo nga agpurchase. Saanan a kwarta ti maited kadakwada. Mayat ti napanunot yaw, tatang. Mangted kalaangan iti basit akas, anak ko. Tapno adda gastusan da, no adda emergency. Anya ti kunam, Evander? Ilistam dagiti masapsapul ta anak ta. Anya? Manipod ita, saanan a kwarta ti pawit ko. Apay, amom no anya ti kasapulan ti anak mo, ha? Isungarot nga ilistam, tagpurchis ni manang. Kwarta latanganinan ti pawit mo. Siyak metten ti masurot ita. Dakkel unay ti 30,000 na daw dawatan nyo. Saan mo't nga agad adal ti anak ta? Unay kamutan, tilaang bagim ti pampanunutan. Saan aga puta dak dito abroad kat ado ti kwarta? Umawag ka inton sumangpet ni nanang. Tada kayo laangan tagsarita. Makapaawan ganas ka. Apay adi mo kayat ti mangipaw iti kwarta si ka Evander. Gaputa diyo ang muta agtipid, nana. Ay nawaw, nanginangarod ti magatang ita panawad. Siyak metten tag desisyon ita, nana. No kasta nga raw, di mo namnamaan a makitampay ti putot mo. Anya? No di mo kayat ti mangted iti sustintaw, lipat mo nga da putot mo. Mangtedag iti sustento. Ngam saanan a kwarta, nana. Makaparurod ka. Saanan a kwarta? Tama nga nung sa bali abul sa ti papanan ti kwarta para kumaiti putot ko. Ada kang kadayta, makabu ka. Awan pa'y sir-sirbi mo. Oh, para ita po ko ta, kulasa.
Day talaan. Ado dayta, good for 1 month. Awan na yun na kwarta. Aywan, adda ti 3,000 dito. Ay nawaw. 3,000 laan. Adda mo ti ginatang mi agatas. Daya par, kanda duma pa'y akasapulan ti aputa. No apay ngamin agim matang kayo pay laang ket imbagami mo't ada kamilatan ti makaamaw. Gaputa diyo amot agtipid. Kaasi ti anak kong agtrabaho, iti balasiw tao. Saan analaka ti trabaho na ijay? Responsibilidad na ti mangted iti sustintaw para iti putot na. Wan, ammo mi dayta. Ti kada kami laang, ket agtipid kayo kumamay. San akong kumpurmi ti pangigasgastusan, wano pang usaran nyo iti kwarta. Di mo ipakpakita ti ubing iti dayjay nga ibandar. Wen nanang, Marmarwam dayjay ama naging bubukaw. 3,000 lang agpay so tintin na. Wana, ta isuda mo't ti nag-purchase. Agpakalaing dagita at tao. Kasano ngayon day tananang? Awanan agparikot tayong manan. Awanan ti pakairanudan mi iti kapsat mau. Kurang ti 3,000 agastusin tayo iti makabulan. Ay, mabusurak launay iti dayjay nga ibandar. Nay, apayan maray. Wana, ta groceries kan 3,000 cash laang tinted na. Ay, ikaw maray. Mano aya ti sigod nga itid na kada kayaw? 20,000 iti binulan maray. Ay, nawaw. Dakil ti 20,000 per month nga itid na para iti putot na, maray. Kurang nga ro dayjay maray. Sobra dayjay para iti putot na. Agkurang laeng no tinamnamain nyo kat intero a pamilyayo ti suportaran ni Vander. Anya, No nakontento kayo kuma iti 20,000, nasaya at kumamaray. No apay mat ngamen akayat yu pa'y apagbalinan na at 30,000. Anya ngay mat ti mabati para kenkwana. asino tinakadamagam iti dayta? Nagistoryada kang ka. Saanan anapateg no asino tinangidanon kanyak mare. Agyaman kay latan tauray kaskasano, kat adda ited ni Evander a sustentaw. Saan akas iti daduma dita? Anya tintiks ni Jimakin ka? Idimandadak ka no, tatang. Ay dawaw, apeng agdimandada. Gaputa kurang ka no, itig ko asustento. Nagturad magkanda kita at tao. Anya nga dati kasayaatan nga ramidon tayo, tatang. Urayam nga agdimandada, anak ko. Ha? Marmarwam da kita at tao. Nagdimandada. Sumango para makita no saan da ang mapabainan iti kasta nga aramid da. Amangan no. Ang talig ka kanyak anak ko. Inaramid mo ti pagrebengam kas ama. Bayam ida no agdemandada. Para makita no pagpatinggan ti kinatangsit da kita tao. Sa dino ti papa na Mariculasa. Mapanak man iti barangay hall maray. Ay nawaw, apay ijay? Ada edi mandak maray. Asino mo't mare? Dayjay nga Evander Anya? Yan tangay tip-tipi din na mati sustinto nga ited na. Idi mandaki day. Nene, agpanunot ka pa'y na imbag maray. Di kag dardarasudos. Kita ano saan ama ibabain iti kastoy nga aramidag. Apay mare, di ka mabaen no maamuan dagiti opisyalis ti barangay tayaw, ti angot ti pamilyayaw. Anya, No agdemanda ka, amangan no mabaliktad kayaw maray. Amangan no maamuan da anag numarti buo a pamilyayo iti sustento nga ipawpaw it ni Evander. Saan aga po ta OFWJ tao, ket agbalin kayo meten nga abusado. Ay nawaw, nagawid kayo mo't adagos, nanang. ay, Ni, nagunagmat tinday taasan na ayo, nanang. Anya tinagsasaritaan nyo ije barangay hall, aya. sa anak-anapan ijay. Ay nawaw, tinagsaritaan tayo kat idemanda tayo ni Evander, nanang. Nakabutbutang gayam ti agdimanda anak ko. Apay mat, saan damat akap-kapin ano ni Kapitan? Wana ngam amangan no mabaliktad tayo. Amangan no da tayo ti maibabain. Anya? No agdimanda
Maamuanda ti angot tayo. Maamuanda nagnumar ti pamilya tayo iti kwarta di ibander. Kasano nga rodan da itananang? Awanan Anusan tayo numanaw kan anya ti itedda. Tinapatag ket ada sustinto ti anak mo. Anusan milatan iti kabsat mo ti agtrabaho. May mayaten day jay ngam ti maibabain ti pamilya tayo. Ay, nawaw! Agtrabaho ka tapno adda kwartam. Di ka mang namnama iti nagrigatan ti sabali a tao. Laglagi pam at sustento a para iti ubing ket para laeng iti ubing. Saan ket a para iti intero a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.